Okay, hi ri pelini nakambe eka siku ra namuntlha ku nga ti 1 ta October 2020 tanihiloko mi tshembisile nkarhi lowu nga hundza vhele a ku ri ravumbirhi loko hi tshembisana mhaka leswaku ri hi ta va karhi hi hlangana nakambe namuntlha ku nga ravumune tanihi ntolovelo laha hi nga ta va hi bula hi timhaka to hambanahambana leti khumbaka timhaka ta swa vutomi hi ndlela yaleyo ni tshemba se matolovela manjini ku ri nkarhi lowu loko fika 8 o'clock xikarhi ka awara nhungu na awara nkaye se hi va karhi hi hlangana kwalanwani ka DJ Brian channel kwala ka Facebook laha hi khomaka nkarhi ndzhaku loko se hi endle vuhaxi lebyiwani laha ka Facebook twi hi tlhela futhi endzhaku nyana vhele hi mi yisela byona eka platform to hambanahambana ku katsa na va YouTube hi ndlela yaleyo leswi va ka sweswo ndzhaku ka nkarhi nyana kambe ni tshemba ya ku pfumela ku ri na sweswo swi va swi karhi swi vula swin'wanchumu ka n'wina mi va karhi mi swi tsakela eka madyambu ya siku ra namuntlha tanihi ntolovelo kumbexana hi nge hi sungula hi ku kombela ku va mi ta hi khomela hi nga za ya kule ngopfu hi mhaka swa ku ri swi nga endleka namuntlha ku na timpfula ka ndhawu to hambanahambana ku na mapapa ka ndhawu to hambanahambana maxelo lama ya siku ra namuntlha vhele swi nga endleka ya va karhi ya kavanyeta na mhaka ya vuhaxi byeru bya ntolovelo vhele mhaka ya technology hi ndlela yaleyo seke hi ta va karhi mi swi twisisa ku ri ku va ku humelela yini hi ndlela yaleyo ni vona se ni kuma hungu rin'wana ra komba ku ri ina se va ni hungutele quality ya video hikwalaho mhaka ya ntikelo lowu hi nga na wona wa internet se i mhaka leyi kumbexani va tshembaka na ku pfumela ku ri hakunene mi ta va karhi mika se ku na 61 wa vanhu dokodela hi nga 79 yo na ha vulavula ku 61 se ku na 79 wa vanhu hi ndlela leyo ku ku khensa va tiva seketelo lowu mi hi kombaka wona vhele minkarhi hinkwayo vhele na leswi mi komba ku ri hakunene loko hi heta ku bula laniwani ka xikan'we hlamarisoni ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha tanihi ntolovelo wa tiva na ku tivisa manjeni dokodela Meshack Mbokota dokodela ni swi vonile ku ri se ni lemuke ku ri loko no vulavula hi n'wina ni nga tsali layani u nga swi tsali a swi mi tsakisi ngopfu kahle ni fanele ni tsala ku ri Mbokota hi swona dokodela ri perile ri perile DJ Brian na lava nga yingisela na lava nga vukela tsakile ku kote ku vuya nakambe namuntlha as you said ku hopefully maxelo ya nge kavanyeti ngopfu transmission ku technology pfa hi karhatanyana dokodela namuntlha hi ta na yin'wana mhaka leyi ya ku sivela mbeleko sterilization kumbexana rito ri nga tirhisiwa kumbexana nga tlhela futhi tirhisa contraception leri ri ni hluphaka ngopfu rito ra kona dokodela tshemba mi ta ni lavela ku antswa rito leri nga ta ni pfuna swinene ngopfu kwa swa ku swi ni olovela dokodela hi vulavula hi yini laniwani swi komba onge loko munhu a languta loko u languta ndzhaku njhe u endla vulavisisi katsongo ku vulavuriwa hi ngopfu hi timhaka ta family planning emakumu swi nga va swi vula ku ri leswiwani swi khumba lava va nga na mindyangu lava nga ri na yona kahle a va nga fanelanga ku ku ri va mhaka leyi DJ Brian loko the easiest way ya ku addressa topic ya namuntlha i ku vulavula hi ku i family planning ku hi laha yi nga sungula koho a yi sungula ka timhaka ta ku lava nga na muti lava nga tekiwa va nga tekana va twanana ku hi ta va na vana vangani ku ta tirhisiwa yini ku vana va kota ku va nga tali ku tlula leswi hi nga na swona mandleni nawu mi ta tsundzuka ku khale emakaya loko vamhani va kume n'wana a va mamisa 2 years loko va heta ku mamisa hi 2 years lembe lerin'wana a va biha mirini futhi se vana va spaceni va siyana hi 2 years hi ku ndhavuko or nature yi endle ku va na natural contraceptive loko munhu wa xisati a ri ku mamiseni loko a ri ku mamiseni and a mamisa masiku hinkwawo for 2 years yaleyo miri wa yena a wu endli matandza laha ya nga endla ku a nga tikuma a bihe mirini so loko ku ya fika la vanhu a va nga ha mamisi kona or va lava ku tirhisa xin'wana xa ku kota ku vanhu va va na nomboro ya vana lava lavaka wona ku na lava lavaka 2 ku na lava lavaka 3 ku na lava nge loko xikwembu xi rhandzile swi ta hi ku xikwembu xi nyika ku fika kwihi so loko ku sungula timhaka ta ku kunguhata ndyangu which is family planning a swi endleriwa
obviously people who are married, but because now kuna vanhu lava nga ri ku amucatwini lava va nga tekiwangiki kumbe va nga tekangiki lava va lavaka ku make sure ku a va vi na vana nkarhi fika or va nga se tiyimisela ku va na vana se va kota ku plana ku ni lava n'wana loko ni ri na malembe yo karhi loko ni hete xo karhi na xo karhi na ku make sure ku vana lava ni va ku na voho lava va siyana hi malembe manharhu kumbe hi mambirhi kumbe 18 months so hi la ku nghena ku mhaka leya kunguhata ndyangu family planning and so ka hina this family planning hi tirhisa leswi hi nge i contraception. Now contra a ni ri conception hi loku ku endleka n'wana hi loko ku hlangana mbewu ya xinuna na ya xisati loko swi hlangana hi conception hi loko munhu a sungula ku biha mirini so contra it means against conception so that's where the word comes from contra against conception so it's contraception so kuna ti-methods to tala leti ti tirhisiwaku but hi nga sungula ku sunguleni and vanhu va ta hlamala ku the first method leyi nga tirhisiwa i nga vona ku ya pfuna ka timhaka to kunguhata ndyangu a ku ri condom leyi nga sungula khale way back in the 1800s mara loko va yi endla a va nga yi endleli contraception a va yi endlela ku pfuna hosi yin'wana yo karhi ku yi nga karhati hi mavabyi ya syphilis hi vuvabyi bya tingana it's a sexually transmitted infection hi ku leswi a ri hosi a ni ri lexi a xi lavaku a xi kuma se nkarhi walowo a ku nga si va na injection ya penicillin and syphilis leyi a ku ri yoho the most common sexually transmitted infection and a yi karhata vanhu vo tala se loko va vona ku hosi nge tu ta yi kuma hi loko va n'wi endlela this condom yi sukela kwalaya a ku ri condom ya ntolovelo dokodela kumbe a yi ri ya muxaka wa va teke rumbu ra nguluve va ri shape va yi endla so yi evolve from kwalaya ku fika laha yi nga koho sweswi but loko wo swi langutisa hi mpfhuka condom liya yi va koho there's only one other method lowu tirhisiwaka hi vanhu va xinuna wa contraception so handle ka condom ya leyi nga endliwa almost two centuries ago or 3 centuries ago the only other method i method lowa wa ku sterilizer so ka vanhu va xinuna i condom na ku sterilizer condom yi temporary because loko u tshika ku yi tirhisa then you can make somebody pregnant and ku sterilizer swi permanent sure se swi hi tisa ka mhaka ya ku hi mhaka ya contraception kumbe contraception lama ma ya vulaka na wona ya va ya karhi ya khumba ngopfu baka manana xinuna ke kumbe ku va ku endleka ntiyiso wa ko i ku traditionally for some reasons swilo swi endliwe responsibility ya munhu wa xisati which is not necessarily correct but you'll realize ku ka field leyi ntirhaka ka yoho swilo swo tala responsibilities ya ka munhu wa xisati because traditionally ku believe ku hi yena a kota ku swi control mara loko ya sungula hi vulavula hi timhaka ta ku kunguhata hi ku responsibility a yi fane yi tshama a henhla ka loyi ku nga nhloko ya muti hi ku loyi a nga nhloko ya muti hi yena a tivaka swa le mandleni ya yena hi ku one of the reasons ta contraception i ku the WHO khale a va vona ku loko ti-size ta ti-family ti kula ngopfu se vana a hinkwavo va kota ku fikelela timhaka ta dyondzo to the potential leyi va yi lavaka hi mhaka ku fane ku sheriwa mali yitsongo yi sheriwa vana vo tala so that's why the most important thing loko ka ha vulavuriwa what used to be called health for all by the year 2000 ivi sweswi ku vulavuriwa hi ti-millennium development goals or sweswiwani ku ta vulavuriwa hi ti-sustainable development goals the key thing ya all of those things i ku
limit family size so that u ta kota ku nyika vana lava va nga koho sufficient opportunities ta ku va reach at potential ta vona through education. So ntiyiso wa ko hi ku decision a yi fanele ku huma ka nhloko ya muti, which is the man, and a fanele take that responsibility, and without using the connotations leti va ku koho ka ku tirhisiwa ka ti-condom within families na la vanhu va nga tekana koho, hi ku vanhu va hleketa ku no loko va ku tirhisiwa condom a mutini swi vula ku no lowun'wana a nga tshembi lowun'wana hi ku condom yi tiviwa yi tirhisiwa ku sivela mavabyi ya tingana. So and that's not really the reason, because issue ya ku sivela sexually transmitted infections, it's a separate discussion leyi ta yi vulavula na yona as part and parcel ya ti-advantage ya ku tirhisa ti-contraceptives. So the first group i ku hi nga vulavula hi ku we've got kuna ti-type ta ti-contraceptives, and the first type leyi nga common ngopfu hi ya leyi ni vulavula, we call them barrier contraceptives. They're just physical barriers. So condom, for example, ya xinuna, it's a physical barrier where mbewu leyi munhu wa xinuna a yi humesaku yi nghena la ka condom ivi yi lahliwa ku sivela ku yi nga ngheni ka xirho xa munhu wa xisati ivi yi nghena ka xivelekelo ya hlangana na tandza, and then she falls pregnant. That's the first thing, barrier contraception. The same barrier contraceptives ka munhu wa xisati, a female condom, yi tirha the same thing, and both the condoms ti sivela, one, ku ri munhu a nga bihi mirini a nga plananga, but number two, ti sivela ku nga vi na mavabyi ya masangu kumbe ya tingana, sexually transmitted infections. Now, here is the trick. Both of swileswi swi lava ku munhu a tiva exactly ku u swi tirhisa njhani. Incorrect use. Yes. Well, it's gonna take a long time ku vanhu va yi tolovela hi ku first of all yi na ntirhonyana ku yi hoxa, and na ku vanhu vo tala va complaina hi ku it's a bit cumbersome ku yi hoxa, and then the next thing it's noisy, and secondly right, that's the only one which is reusable. That's why ku nga yi humesa u yi hlantswa, se vanhu va ri ni ta aneka kwihi. As a boy, but it's will come to a concept le hi double dutch, where wansati a va ri ku tirhiseni a form of contraception na wanuna a va ri ku tirhiseni a form of contraception. Both hi swi tirhiseriwa yini ku sivela pregnancy na ku sivela sexually transmitted infections. It's a common term, is with double dutch. Basically, you're saying you are protecting yourself in case one fails, the other one is still on. Aswa hambani, sterilization basically it's a form ya contraception, mara the difference ya yona i ku yi permanent. So loko u decide ku pfala, u va se u teke xiboho xa ku a wa ha lavi ku kuma vana, whether ku pfala munhu wa xisati kumbe ku pfala munhu wa xinuna. Both the sterilization, both male na female sterilization, ti involve ku blockiwa ka machubu kumbe ku tsemiwa ka machubu. And I guess ka vanhu va xisati probably people find it easier because swi tolovelekile. Ka vanhu va xinuna ka vanhu va ntima, it's still a bit of a difficulty ku vanhu va swi twisisa. Vanhu vo tala va xinuna va hleketa ku loko vo sterilize va swi fananisa na ku tsheniwa, va swi fananisa na ku va castrate-wiwa, and those are two different things. Those are two different things. Loko munhu wa xinuna a sterilize-wa
all that gets done i ku blokiwa tube leri rhwalaka mbewu from the scrotum kumbe from the testicles, and then mbewu liya a yi famba hi tube liya ya ka an organ laha ndzhaku ka thundelo hi vitanaka ku i ti-seminal vesicles. Ti-seminal vesicles letiya na prostate hi toho ti producaku leswi hi nge i semen, leyi ku nga yoho loko munhu wa xinuna a humesa vona mati ya huma, mbewu yi va yi ri ndzeni ka wona. Se loko u bloka tube leriya ri rhwalaka mbewu, a wu blokanga mati lawa ya man'wani ya humaka. And hi nkarhi woloyani wo ku rhuketela mara hi nkarhi wo kha miroho loko ku fika nkarhi wo va n'wanuna a fika kona swi ya kwini loko a steriliziwile? Alright, loko a steriliziwile mi nga rivali ku mbewu a yi suki from the scrotum and the testicles hi nkarhi loko yi wa masangweni. Yi suka anytime ya tshama le ka ti-seminal vesicles yi rindzela to be ejaculated. So right now loko u blokile tube leriya a ku na mbewu yi ya kule, but your prostate gland na ti-seminal vesicles ta ha produce mati lawaya ku nga wona hi ya vonaku hi ku i semen. So loko munhu a reacha a climax wa xinuna, that semen ya ha huma, and the sensation and the feeling leyi a yi feel whether u sterilizile or not a yi cinci. It remains the same because that sensation yi huma from within the seminal vesicles na prostate gland. It's not coming from a yi humika from the scrotum. So ni tala ku nyika example hi ku loko wo vona masocha va ri ku practiseni va khome swibamu va kombetelana hi swona, maqulu lawa ya nga kona i ti-blank, mara loko va duvula the sound yi twala ku ri xibamu xinene. So hi leswi humelelaka loko u sterilizile, you fire but you are firing blanks. Sure. A hi tlhela futhi ndlela tsundzuxa vayingiseri ku ri loko vo vona ku ri na swin'wana swi tsemekaka ku vheka siku ra namuntlha hi mhaka ya network na swin'wana na swin'wana, kambe ha ringeta leswaku ri swi le handle bya hina leswaku ri hakunene hi nga lawula network hi mhaka ya maxelo lama nga kona tikweni hinkwaro. Ivi dokodela mi ri sterilization a swi reverseki ka matlhelo hinkwaro xinuna na vaxisati kumbe ko va ntsena ka mhaka ya rimbewu ro karhi? Okay, objective ya sterilization i ku xi va permanent. So loko u ku wa sterilizer hi loko u ku se ni hetile a na ha lavi vana, that's the objective. But as we said masiku lama nga hundza ku science is such that handle ka ku transplanta byongo everything else xa endleka. So whether ku sterilize munhu wa xinuna or wa xisati swa reverseka swo durha, swi ta hi ku we swa le mandleni swi njhani, lo tiva ku a ku na medical aid swi hakelaka sweswo. Yi nge hakeli hi ku then va ku byela ku loko u sterilize tiva ku swi permanent. For example ka vanhu va xisati ku na van'wani va lwa na hina loko va ri na vo 30 years va ku va na vana vanharhu va ku va lava ku sterilize hi ku wa ha ri ntsongo. Hi ku ha swi tiva ku miehleketo ya cinca, hi ku munhu a nga va languse leswi a nga na swona hi nkarhi walowo, ivi lembe leri taka va khoma lotto va ku no se ni lava half dozen ya vana. Wa swi vona? So ku avoida ku vanhu va nga sterilize hi ku a wu lavi munhu a sterilizer hi ti-emotions, a sterilize a swi hlekete kahle ku leswi u swi endlaku emotional decision ta kona ta karhatanyana ku ta hatla ti cinciwa. And that could be a very expensive decision. So the way munhu wa xisati a sterilizaku hi woho hi teka swi ri permanent, ku na tindlela to hlayanyana leswi hi endlisaka xiswona, and then na ka munhu wa xinuna ku na tindlela to hlayanyana swi endliwaka hi swona. Fortunately lava xinuna va endli hi mina, va endla hi ti-urologist. Va endliwa hi ti-urologist, even though look, when we train obviously we get trained to do it, but I can't do it because it has to be done by a urologist.
then there are different methods that ku sterilize. You probably first question long what's the difference between kuboha na ku clipper upfala, and there's no difference. The objective you want to block the tubes, whether you cut them away or boa stitch, whatever, you just want to block the tubes. So that's the sterilization part. And so eva mani va fane va sterilize dokodela na ku eva mani va fane va endla family planning. Nto van'wana va ri ntwalela hansi a nto ku na mhaka muni mara ntshembi ku ri neto ntshemba va le ku ntweni loko kumbexana hi ndlela leyo. Kasi ke eva mani va fane va sterilize, eva mani va fanele va endla mhaka ya ku tirhisa swisivela mbeleko hi ndlela liyani ya ku ri yi nga ha riveseka kumbexana ya nkarhinyana. Okay, loyi a ti byela ku a nga ha lavi ku kuma vana u enele hi vana, hi loyi hi nga ku a sterilize, whether i wa xinuna kumbe i wa xisati. Mara loyi a lavaka ku space a ku ni lava vana va me va siyana hi malembe manharhu, then u tirhisa ti-method leti hi nge ti-reversible. And I think in the second half it vulavula hi to ti-method teto ta reversible mainly ka vanhu va xisati, because basically vanhu va xinuna hetile i condom na sterilization. Kuna pilisinyana kuna pilisinyana rin'wana va nga ri zama the past 3-4 years, it hasn't worked. It's not working. It's still work in progress. It's still a research. It's not working ka vanhu va xinuna. So but the plea iku vanhu va nga ku ni twe ku swa reverseka, munhu u kume n'wana a ri na 20 years a nga tiyimiselanga, or u kume n'wana because a particular contraceptive method a yi tirhisa yi fayirile, ivi a ku no yi maswantswa ni sterilizer, loko se ni tekiwile ni ta tlhela ni reversa. Mistake yaleyo vanhu va nga yi endli hi ku ya karhata hi mhaka ku it's very costly ku reversa, and success rate ya koho it's less than 30%, and the cost ya ku reversa can take you almost up to between 75 and 100,000 rand. And as I said, I medical aid leyi swi hakelaka, so you mustn't try ku sterilize simply because a wu lavi ku tirhisa the reversible methods ta contraception. U chava ntsena ku u chava ku nwa pilisi every day, kumbe ku tlhava injection every 2 months, kumbe u chava ku hoxa loop or something like that. U lava ku sterilize, just know ku u swi endla when you are saying this is permanent, this is the end, a na ha lavi ku kuma n'wana. Van'wana va ri dokodela va ri va ri hi ta yi neka kwihi. U fanele u yi hlantswa ina. Well, I mean, it was just tongue in cheek, but I mean, you just rinse and put it back in a safe place to can reuse. But I mean, obviously, how often you can reuse? I don't think you don't reuse it more than 4 times. But at least it's reusable, unlike the male condom, which you cannot reuse. And I think maybe the key thing with the use of the male condom kaku prevent pregnancy. You couldn't tell okay, say when do you remove the male condom? And then and that's not a good answer. Nhlamulo iku loko munhu wa xinuna a ejaculating, then the condom must come out. Whether wa xisati u fikile laha fanele fika koho or not. Hiku loko yo ka yi nga susiwi, things become loose, and then mati lawa ya sungula ku pfuta ya sala ndzeni ka xirho xa munhu wa xisati, and then they fall pregnant. And this is the time lava nge ti buluka koho, because yi tele a ni ri na xinhompfana le mahlweni, the fluid le ka xinhompfana lexiya. So if you continue xinhompfana lexiya xi tele, that's when it's going to burst.
ivi va ku condom yi bestie. Oh, yo, okay. Se u swi tiva njhani dokodela ku ri loyi munhu u fanele hi ku tirhisa swisivelambeleko swo nge a nga tirhisi swo nge swi tiva njhani kwalani kumbe xiboho dokodela va swi tivisa ku ri lexiwani xi fanele loyi n'wari ku fanelangi. Alright, a hi sunguli hi vanhu lava nga vukatini, lava va nga tekana va lava ku tirhisa contraceptive. Now loko vanhu va tekanile va lava ku tirhisa contraceptive, xo sungula i ku vanhu va lava va le ka leswi hi nge is a stable relationship. So munhu waloye a nga tirhisa leswi hi nge i loop wa xisati, a nga tirhisa maphilisi, a nga tirhisa injection, a nga tirhisa patch, right? Okay. Now maybe if we go back hi swi classify ku the types ta contraceptives hi te ku na ti-barrier hi ku i condom ya xinuna na ya xisati. Leswin'wana va swi tirhisa swa ti-barrier ta xisati swa ti-cup a swa ha tirhi, so I'm not going to mention them. The next group ya ti-contraceptives leti tirhisiwaka hi vanhu va xisati ntsena hi leswi commonly va swi vitanaka i ti-loop. Hi swi vitana ku it's an intrauterine contraceptive device. So it's something lexi hi xi insetaku hi xi hoxaku xi tshama endzeni ka xivelekelo, physically preventing a fused egg and sperm from sitting inside the womb. So it does not prevent, a xi siveli ku mbewu yi hundza yi nghena ka machubi ya hlangana na tandza. Xi sivela ku loko se swi hlanganile, loko swi vuya swi kuma ku andlwini ku tele, a ku na space xo tshama swi kula swi endla n'wana, and then it gets flushed out. Now i loop yaleyo. Ti-loop ku na mixaka minharhu. Ku na leyi ku ngo va loop yi ngo va, for lack of a better word, nto i plastic, a yi na nchumu, it's just pure physical barrier. Ku na leyi yi nga na copper. That copper yi tirha as an antibacterial, yes. Yi na a copper coil, and that coil yi tirha ngopfu ku va an antibacterial so that yi deala na infection, in case ku va na infection. And then ku the third loop yi va yi impregnatiwe hi leswi hi nge i progesterone. It's a hormone. The most common one, but I tiva van'wana without selling it, but we call it an intrauterine contraceptive system. The most common one and the only one laying up also it's something called Mirena, right? So it loop that. Now loop, it's easier and better ku yi nyika munhu loyi a nga ka vukati bya stable. The reason i mhaka ku it's a foreign body leyi nga tshama inside the womb. Ku na swintambyana leswi swi salaku la ka nomu wa xivelekelo, not outside the vagina, ka nomu wa xivelekelo, leswi hi tirhisaka swona ku loko se hi fanele hi humesa hi clippa hi khoma swo hi koka hi humesa. Those loops on average ku na leti tshamaku 3 years, ku na leti tshamaku 5 years. So hi prefer ku ti nyika vanhu lava va nga eka a stable married relationship, number 1. Number 2, hi nyika lava medically va nga pfumeleriwi ku va nga tirhisa ti-hormones. For example, ku na lava va nga na kuma ku va na vuvabyi bya mbilu kumbe diabetes or any other illness leyi nga pfumeliki ku u teka ti-hormones ta ti-contraceptives because ti ta complicate swilo, right? And thirdly, we nyika loyi a nge ni lava loop leyi nga ta ku loko ni yi hoxile yi hunguta masiku ya mehe ya ku ya nkarhini. So ku ri na ku ni ya 7 days, maybe ya kota ku ya hunguta ya ka 3 kumbe 4 kumbe 5. So i group leyi nge la ku yi nyika loop. Teenagers na people who are unmarried or people who are not in stable relationship, I prefer ku va nyika loop. Hi mhaka ku problem ti create risk ya infection. Swintambyana leswi ni nga vulavula hi swona
so undluka escalator ya ku tlakula switsongwatsongwana from the vagina into the womb, especially loko kube ku namuntlha i ntombi va hlangane na jaha ro karhi va rhandza na n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi, after that va holova, after 2 months va hlangana na un'wana, so the risk ya ti-infections ya henhla hi ndlela yaleyo. So we don't prefer ku nyika vanhu valavo ti-loop. Then hi ta ka ti-hormones. The hormones, the common one, kuna leswi hi nge ti ta ku in a form ya injection. Now, the form ya injection leyi ni prefera ku tirhisa yona hi leyi ya 2 months. Ni na ti-reason ta me why ni nga tirhisi leyi ya 3 months, and I will give you a simple answer why ni nga yi tirhisi. I mhaka ku tiko leri yi endlaku injection leyi ya 3 months a va yi tirhisi tikweni ra vona. So loko va endla xilo va nga xi tirhisi tikweni ra vona, why xi fanele xi ta tirhisiwa laha Afrika? That's my only reason. So leya 2 months, it's by every 2 months munhu wa tlhava. Of course ti na disadvantage ya ku van'wana loko va tlhavile a va yi nkarhini, van'wana loko va tlhavile ti-periods ti va irregular. Then the next set i ti-hormone leti taku in a form of maphilisi. So ku na maphilisi laha ku nga progesterone ntsena, ku va na maphilisi laha ku nga a combination ya progesterone na estrogen. Now you can see ku let's say ti ya ka loko maphilisi u fanele u nwa every day hi nkarhi wun'we, so ti ya ka lava va nga rivaliku, lava nga na routine. And maphilisi loko u tshika namuntlha, within 21 days you are back to your normal fertility. Okay, and then so kuna man'wani maphilisi lawa ni nge ya na progesterone ntsena, ya tirhisa ntsena ka munhu loyi a nga ku mamiseni. Hi ku loko wo tirhisa laman'wani ya combined ya nga na progesterone na estrogen u kha u mamisa, ya omisa meleka. But loko wo tirhisa leriya ra the same progestin only pill ka munhu loyi a nga ku mamiseni, it's not safe because a ri protect kahle, ri tirha kahle na a certain hormone leyi humaka loko munhu a ri ku mamiseni, hi vitana ku prolactin. You see, and then lawa ya combined ya nga na estrogen na progesterone lawa ya ku nwiwa every day. Then kuna patch leyi nga na estrogen na progesterone leyi hoxiwaka once a week. So that's in a nutshell leswi swona. Swi ta ku va ta ni vutisa ku what about lexiya xintshwa xa ku hoxa hala hansi ka voko va ri inoplant, na xona a ni xi tirhisi mehe. Hi ku ni na reason ya ku lava va xi endlaku a va xi tirhisi makaya ya vona. Why va fanele kuna Goodwin Baloyi u vutisa xivutiso xin'wanyana, ni tshemba vayingiseri va nga va ni twa va nga ni twa ntoke mhaka ya mara va twa n'wina, mara anyway i nongonoko wa n'wina dokodela. Goodwin Baloyi Goodwin u vuri mhaka swa ku ri dokodela xivutiso hi lexiwani, swi safe ku withdraw or is it good or bad? U tsala sweswo lo hlaya leswi va nga swi tsala. Okay, xivutiso va ri swi safe ku withdraw na. And ka vayingiseri I think va swi tiva ku a hi ku withdraw mali ya bangi. Loko voya va hlaya ka Genesis 39, loko ni nga hoxisi, ku na xitori xa Judah and Tamar. Ka xitori lexiya Judah a ri na majaha manharhu, se jaha ra ku ro sungula ri teka nsati va ku i Tamar. Ivi jaha leri ri lova, Tamar a nga swi kuma n'wana. Ivi hi ku ya hi nawu wa maJuda, Tamar a fanele se a tekiwa hi ndzisana ya Judah, ya buti wakwe. Se mara nawu wa ku a wu ku loko se n'wana loyi a nga ta kumeka wo sungula ku nge vi n'wana wa yena, ku ta va n'wana wa buti wakwe. Se hi loko a tlele na Tamar, a halata mbewu ya yena a yi halatela hansi, hi ku withdraw loko misa loyi a vulaka kona.
se u te loko a yi halatela hansi xikwembu xi hlundzuka xi n'wi dlaya. Yo. Now ni la ku lunghisa a xi n'wi dlayelangi a xi n'wi dlayelangi ku halata mbewu, xi n'wi dlayele ku u tsone buti wakwe mudyandzhaka and hi ku a ni ri u nga rivali ku Juda i fourth son wa Jacob, loyi ku nga yena Yesu a fana huma kona. So loko u hlaya say now a lot of Catholics, because a va tirhisi ti-contraceptives, a lot of Catholics kereke ya va yi pfumeli ku va tirhisa ti-Catholics na vanhu vo hlaya va masiona a va tirhisi ti-contraceptives, va tirhisa this calendar method. The problem hi calendar method na this thing ya ku withdraw i ku 1 milliliter ya semen can contain up to 100 million sperms. Sure. By the time u withdraw ku thonele swingani. Hey. And you only need one to fall pregnant. So Ntemba u hlamulekile ku so loko vutisa ku yeah. So i mhaka timing ya ku by the time u hleketa ku withdraw ku thonele swingani. Sure. Priska wa ramanyaka u vula mhaka swa ku ri mina I'm using Evra patch because there's less side effects for me and the periods are normal. Swa n'wi tirhela yena so a yi mahlweni a tirhisa swona. Swa n'wi tirhela. Actually young women we prefer ku va tirhisa patch leyi as long as va nga vi na reaction ya ku hlohlonya ka xikini la va yi damaketaka kona. Okay. And va kota tsundzuka ku after 7 days va fane va yi cinca va vekela yin'wana. Hi mhaka ku a va nwi nchumu hi nomo so a va vi na nausea. A ku absorbeki nchumu through the intestines, so the kidneys are safe, the liver is safe. But more importantly, ava retain fluid so they don't gain weight from it. And because it's a low dose, a very low side effect profile. One of the biggest problems here the contraceptives, that hormones. Ekuban botala va xisati va hela va ri na some darkish marks on the cheeks. Leswi nge ecloasma, which is caused by the estrogen leyi nga koho ka that contraceptive. Kuna n'wana laniwani onge kumbexana mi nga va se mi hlamurile mara mi nga n'wi hlamulanga ku kongoma i Yuli Mama Sean u ri kombela hi hlamusela mhaka ya ku hambana kumbexani mhaka ya advantages na disadvantages ta ku tirhisa injection kumbe swi ta hi ku na injection yini dokotela? Yeah, I think the advantage not disadvantage the one advantage ya injection i ku u tlhava kan'we ivi u tlhelela after 2 months kumbe after 3 months ma swi vona. So the biggest disadvantage i ku your cycle a wu koti ku control. Van'wana loko va tlhavile the cycle yi va irregular a va voni ti-period completely. Van'wana loko va tlhavile va bona ti-period ku tlula mpimo. Secondly, loko u stopa ku tlhava a wu swi koti ku predicta ku u ya tlhelela rini ka your normal fertility. And thirdly, van'wana loko va tlhavile because it's a progesterone you retain a fluid, they gain some weight. Now ima hi deal na another myth ya ku
vanhu va gaina weight loko va tirhisa ti-contraceptives hi mhaka ku ngati a va yi voni i ngati liya yi nghena ku la mirini yi va lexiwanaku yi endlaku ku va gaina weight a hi swona the way injection yi tirhaku hi koho yi endla ku xivelekelo xi nga produce ngati ya enough and that on its own swi create ku ti-period ti va irregular. So the one thing lexi ni advisaku ku I usually do not advise munhu loyi a nga responsible a nga rivali ku maphilisi a swi tivaku ku u preventela yini. I usually don't advise them ku va tirhisa injection hikuva you will always get a problem munhu a tshika injection namuntlha u hleketa ku ta va pregnant mundzuku then va tshama va karhi va vhakacha le ka hi va ku no va lava ku hlantswiwa xivelekelo a xi hlantswiwi helo a xi tshama xi thyaka ku hala xi anekiwaku kona. namuntlha kahle vito la misava namuntlha ni twa onge se hi ku vulavula leswi dokodela mi se mi hlamule Faith Mathebula loyi a nge u le ku struggle na yena vhela a hina ntsena hi nga la xiphiqo xa mhaka ya network dokodela na Faith u vula swona vula mhaka swa kona kahle swi twala onge xivutiso mi nga se mi xi vulavurile kumbe swi mi nga swi hlamusela sweswiwani sweswi hlamulini mhaka swa ku a lava ku tiva ku ri na munhu loko a tirhisa contraception hi ndlela leyo a nga yi masikwini swi affecta mhaka ya vutomi bya yena kumbe rihanyo ra yena hi ndlela yini hi ndlela yeleyo so a lava ku tiva sweswo leswo ni twa onge se mi swi hlamurini hi ndlela yeleyo siva ntsena va ra ku neke uchumu ya dokodela so swi nga endleka munhu a ri busy a karhi a tirhisa xisivelambeleko xo karhi ivi a biha mirini. Yeah, Brian, the only contraceptive leyi nga safe yi nga hava failure rate yi nga failiku i abstinence. Yeah. Every other method ya fail. Yeah. Yi nga va ri na ti-failure rate to hambana but every other method including sterilization xa fail. The failure could be ku loko swi endliwa a swi endliwangi kahle kumbe it could just be a natural process, a natural healing process ya munhu ya for example ya sterilization. A hi teki maphilisi na patch loyi a tirhisaka maphilisi na patch loko o chuluka yi ta fail. Oh. Yes. Especially lo tirhisaka maphilisi yi ta fail. Yes, hi mhaka ku maphilisi a ni ri ya fane ya absorbiwa le neni ka khwiri so loko a chuluka a ya na nkarhi enough ya ku absorbiwa. Right. Loko o va na mukhuhlwana or a nwa ti-antibiotics yi ta fail. So that's why ku lava tirhisaka maphilisi loko va chuluka loko va tirhisa ti-antibiotics or anything else lexi va nyikiwaka xona hi nkarhi walowo va tirhisaka swona a va ringeti ku va tirhisa a second form ya contraception se ya ka double dutch ya ni nga yi vula ku tirhisiwa both a condom and a second and another method ya contraception until va heta ku tirhisa maphilisi yalawa va nga nyikiwa wona. Right. Nte antibiotic na loko va chuluka. So loko u ri na vuvabyi bya chukela high blood and whatever no a swi interfere. Another tablet leyi interferaka na ti-contraceptive i maphilisi ya epilepsy kumbe switshetshela but so those are the interferences leti ti va ku koho ti cause ku failure rate ko tala. Ti-loop na hinkwaswo swi ya hi ku yi hoxiwe kahle but as I said loko hosi yi swi rhandzile n'wana u tshama nkarhi wun'wana na wun'wana. Emmanuel Shama
Or can a woman fall pregnant if she's not on fertility window? And or if she is not ovulating. Okay. Yeah. There are two issues now. Yeah. The so-called fertility window, and the so-called fertility window, it assumes ku munhu waloyo u tiva the cycle ya munhu loyi wa xisati. Now, only 10% of women have got a 28-day cycle. The rest, the cycle is 27 up to 35 days, from 21 to 35. So loko cycle yawo yi ri ya 21 days, yeah, your fertility window yi nge fani na munhu loyi cycle yako yi nga 35 days. Yeah. And that's the danger ya ku tirhisa this timing method ya calendar. A lot of Catholics generally use it. Now, so vanhu va tirhisa ti-app masiku lawa va ri this app yi nyika fertility window. The bottom line is your cycle is dependent and on your ovulation is dependent on cycle ya wena. Okay. So loko cycle ya wena yi ri 28 days, then ovulate between day 12 na day 15. Between day 12 na day 15. Theoretically, it's day 14. Mama, minkarhi leyiwani na masiku lamawani hansi I wa xinuna kumbe hi lo wa xisati se ta tsala hansi ku ri se day mani va ovulate mani. That's why you're not danger. It's very easy to miscalculate. Okay. It's very easy to miscalculate. Yeah. So loko no vutisa sweswi ku se munhu loyi hi ndlela nga na cycle ya 28 days. Yeah. So what about loyi nga na cycle ya 21 days? When is the fertility window? People will struggle to calculate. Munhu loyi nga na cycle ya 35 days, when is the fertility window? People will struggle. Yeah. So that's the reason why to avoid all of that, just use contraceptives. But if you believe you want to use the fertility window and avoid it, then it's best it's got a very high rate of failure. Xivutiso xa kusuka ka Ximatsatsa Majabula u ri na swi endliwa yini loko a nwa maphilisi lama hi vulavulaka hi wona a hetelela tikuma a ri na ti-back pains dokodela I ntiyiso mhaka ku ri vanhu van'wana va na ti-back pains kumbe ko va sweswiya swi ku ri I myth? Back pain, it's not one ya ti-side effects ta maphilisi yo prevent. Okay. Na ti-back pain ka vanuna, it's got nothing to do na ku wansati wa prevent. It's another thing va swi vulaka va ku no I ti-injection leta ti tlhavaka ti ni vabyisa nhlana na ti-kidneys. No. N'wana yena yeloyi u ri kombela ku vutisa ku na swi endliwa yini ku ri munhu a ya masukini vhiki na vhiki nge ni yima kwalaha yina nge ni yima kwalaha dokodela swa endleka sweswo munhu a tikuma ya masikwini vhele vhiki na vhiki I ku ya amukela ntsako? A hi hlamuli hi ndlela leyi. A normal cycle hi hlayela kusukela ka siku ro sungula loko munhu a vona period hi ya fika ka a day before the next period starts. That's a normal cycle. Hi leyi ni nge average 28 days. A normal period is anything between 3 days and 7 days. Okay. Anything more than 7 days is abnormal. Ku fanele ku endleka yini dokodela loko ize hundza masiku yalawo? Loko ize hundza, then famba we are consulted to go and find out what is happening. It's not a normal period. And it can be a lot of things. For example, ite lava batlhava ku injection leti. Yeah. Anga tshama nkarhi wo leha anga voni period. Ivi suddenly siku rin'wana ti-period ti nga stop. Ti nga ta for weeks and weeks ti nga stop.
So that's why anybody who wants a period for more than 7 days, that person needs to go and consult so that they get a solution. Kuna ngozi kufika kwini dokodela loko munhu loyiwani a vonaka masiku nkarhi wo leha ivi hi hala tlhelo a ri na leswiya mi nga ni lunghisa siku ro sungula loko hi endla nongonoko lowuwani leswiya swa ku va munhu a ri na ngati yitsongo hayi low blood mi swi vula leswin'wanyana ni rivele ku mi swi vula yini swi na nghozi ku fika kwini loko munhu a tikuma ka xiyimo xexo u na ngati yitsongo kwala mirini mi swi vula yini na a tlhela futhi hala tlhelo a fika a vona masiku nkarhi wo leha dokodela ku endleka yini kwalano? Okay. Leswi endlekaku i ku vanhu va xisati and we will stress it i ku loko va ya masikwini va luza leswi hi nge hemoglobin and in simple terms va luza ngati. Yes. So swakudya leswi va swi dyaku swi fane swi va leswi swi endlaku ku ngati leyi va yi regaina futhi before the next period. Now loyi a ya ku masikwini either nkarhi wo tlula 7 days kumbe a ya 7 days yaleyo mara ku ri na ti-clots a ku fanelanga ku va na ti-clots loko ya periodini. Okay. Va sungula ku developa leswi hi nge anemia, meaning ku ngati ya voho hemoglobin ya voho yi sungula ku ya hansi yi sungula ku va weak. And that on its own, especially loko va ha ku sungula ku vona ti-period young girls, u ta kuma ku it's so bad loko a ri tlilasini u tela na hi vurhongo because u weak. Late in the afternoons va tshama va kha va panda hi nhloko va la ku tshama hansi va wisa mi ku va loloha kasi she's just losing a lot of blood. All that needs to happen is you go and consult va ku nyika things to stop the bleeding and then va ku nyika mapilisi to replace the iron and then you regain your strength. Sometimes loko swilo swi humelela because the hormone ti va ti nga ri balanced. And the best way ya ku balance ti-hormone ka munhu loyi a nga laveki ku va pregnant i ku tirhisa mapilisi ya contraceptive, the very same contraceptive pills. Now hi laha hi pfaku hi lwa na vatswari. Because you'll get a 15-year-old, 16-year-old who needs to control her periods. Loko u nyika contraceptive se vatswari va kwa so hungukisa n'wana wa mehe. Kasi embada loko yi n'wi nyika you explain to her ku no a ni ku nyikeli ku se hi le ka byandlana ni ku nyikela ku hi controla menstruation so hi pfala pompi ku mati ya nga halaki loko hi kha hi replace ku ri thangi ri kota ku tala. It's as simple as that because there's no point ya ku teka ti-iron supplements when you continue losing blood u ta tshama u ri weak. Ni komba ku vutisa xivutiso lexo hi ndlela leyi va nga hi tsarisa xiswona sesi kumbe mhani happy cause va ri xana injection ya omisa the vagina? Injection loko yi tlhave ngopfu because it's a progesterone it does create an element ya dryness in the vagina, especially ka vanhu lava se va nga vakulu, but it also happens even to the young ones. And the problem is sweswo i ku when it is dry swi teka nkarhi ku lubricate loko vanhu va ya masangwini then afterwards ku sala ku ri na ti-crack which becomes painful. Khali mama Anzani u ri swi normal ku va munhu a nga yi masikwini a karhi a tirhisa ti-contraceptives? Ite ti-injection na straight or leya 2 months kumbe leya 3 months ka van'wana loko va tlhavile a va yi masikwini. Ku na loop leya ni nga ku byela hi yona ni nge te i Mirena. Loko yi hoxile ya hunguta ti-period ivi vanhu va stopa ku ya ti-periodini. Those are the only 3 or na lexa ni nge te va hoxa hala hansi ka voko no plant na xo xa endla ku vanhu va nga voni ti-period. But anything else munhu u fanele a vona ti-period unless a ri ku mamiseni. Se ku ya hi xivutiso xa khali a nga tirhisi nchumu dokodela and u tikomba a ri na ku vutisa hi yin'wana ndlela ku ri swa koteka wa ka swa a nga yi masikwini ke loko a nga ri ku tirhiseni ka xisivelambeleko xihi na xihi.
ya loko u nga emasikwini u nga tirhisi a contraceptive hi fane hi vutisa xivutiso xo sungula ku u ze u ya na before okay kumbe hi mpfhuka ku va we a wu siya na loko ku ri ku u ze u ya swi yime u ri na malembe mangani a ku humelele yini for example loko munhu o va na miscarriage ivi a ya a xibedhlele va endla leswi hi nge evacuation ivi va scrape ngopfu the lining ya xibelekelo the two linings swi hlangana so you can stop having your periods van'wani va developa leswi hi nge i polycystic ovarian syndrome polycystic ovarian syndrome swi vula ku la ka marhanga ku va na ti-cyst kumbe ti-balloon nyana to tala la u kumaka ku a va ha ovulate ivi swi endla ku ti-period ti nga vonaki van'wani swi vangiwa hi leswi hi nge ti-ovarian cysts loko cyst leyi ovary loko yi heta ku humesa tandza ku ri na ku yi buluka matlawa ya famba ya accumulate ivi yi pfimba so ka van'wani va tshama va nga voni period but xa nkoka i ku wo sungula kumbe hi mpfhuka ku va we a wu swi vona period kumbe u ve u yi vona ivi yi yima kun'wana na okay Khensani Chauke u kombetsa ku dokodela ya hundzisa marito yo khensa eka n'wina va ri mi ya mahlweni mi karhi mi pfuna rixaka dyondzo ti mi nyika ka tona vhele ta matimba swinene ngopfu va khensa se hundzisile hungu leriyani Khensani hi ndlela yaleyo kasi ke un'wana nakambe vhele a nga ta na nhlokomhaka yin'wana ni vona ku onge kumbexani karhi ni hlometela mhaka nhlokomhaka leti hi nga tikunguhata dokodela ka nkarhi lowu taka vhele ku fana na vhiki ri taka hi ta va hi langute mhaka ya sexual transmitted infections kambe ni vona xivutiso xan'wani muyingiseri lan'wani u vutisa mhaka n'wana ni hleketa ku kumbexani swi nga lava hi languta siku n'wana dokodela u ri riperile swi endla yini ku munhu a hatlisa a ya ka menopause before a khoma 35 wa malembe ene ni vona kumbexani yi nga wela ka nhlokomhaka leti nga kona kwala ka nongonoko wa hina lowu hi nga kunguhata mara ni twa onge loko yi nga ri kona swi nga va kahle kwasa kumbexani siku n'wana hi swi khumba dokodela mhaka ku va munhu a ya a vona a nghena ka xiyimo xa menopause nkarhi wu nga si fika swi nga hi pfuna kumbexani ni vona onge ku nga va nhlokomhaka n'wana kahle ngopfu xa hlamula ka xivutiso lexi xi hata dokodela xa hlamuleka Brian it's simple ku na vanhu lava va ya ku ka menopause va nga si fika 35 hi vula ku i premature menopause okay and premature menopause yi nga vangiwa hi ku genetically munhu walweyo ti-ovaries ta yena ta hatli ti helela hi matandza because munhu wa xisati loko a beburiwa u beburiwa a ri na a set of eggs la ka marhanga ya yena ivi ya kha ya hunguteka as the years go by loko a karhi a ovulate loko ya hela menopause ya fika loyi a nga endliwa radiotherapy for cancer yo karhi menopause ya hatla yi fika loyi a nga endliwa chemotherapy na yena menopause yi nga hatla yi fika loyi a nga endliwa operation ivi ti-ovaries ti tsemiwa to susiwa for one reason or the other menopause yi nga hatla yi fika but ku na group ya vanhu lava hi nge va kuma premature menopause hi 35 ku normally menopause yi fanele yi sungula between the ages of 41 na 51 se va sunguleni man'wana dokodela va ri va kombela website leyi ya n'wina i Khensani Makhura u ri la ku tiva laha mi tirhelaka kona Khensani hi ta mi nyika yona karhi hi pfala mhaka leyi ku na vo tala ngopfu se va sungula ku complain mhaka ya nkarhi dokodela va ri nkarhi loyiwani Lawrence Mayimele u ri nkarhi loyiwani vanhu va xikwembu dokodela God is good let him bless you every day ra levuwa i mani loko nga ri Priska Ramanyaka vhele lowa vhele a swi tiva ku hi n'wi adoptini n'wana wa hina kasi ke n'wana kambe ti-iron supplements ta xavisiwa kumbe ti kumeka ka dokodela ntsena rinki tlhelele ni tshemba hlekata xivongo xa wena Risana ta kumeka a chemist over the counter and even na ka ti-supermarket ta kumeka over the counter se heta hi ku yini dokodela n'wana i nga se mi heta dokodela i Mavunda Matimba or Dr. Meshack Mbokota I salute you shem cancer leswi mi dyondzisaka swona wanuna phela dokodela loyi a vulaka leswiwani ene ma swi twa ku ri u le ku khenseni a karhi a ri wanuna hi ndlela leyiwani swi komba ku ri na swin'wana swi nga ku endlekeni le handle hi ndlela leyiwani a khensa na hina nseketelo wa mi hi komba ka wona hi ndlela leyi ma swi twa swi loko hatliseni mhaka swa ku ri se hi lava ku ya pfala mhaka leyiwani dokodela ha yi pfala mhaka leyiwani
ku na swin'wana leswi mataka hi swi pfala hi swi hetisa ka siku ra namuntlha hi tlhela futhi hi la ku twisisa ku ri na mani va fanele ku va ku ri hakunene va tirhisa mhaka leyiwani yo sivela mbeleko kumbe xana xivutiso no xi vutisana nakambe ni la ku twisisa ku ri na hi dyondze yini ka siku ra namuntlha. I think summary ya ko i ku vanhu a va kumi vana loko va tiyimisele ku kuma vana i swiharhi ntsena leswi swi nge loko swi hlangana loko xa xisati xi ri ready ku va pregnant ka vanhu a hi swi koti ku predicta ku pregnancy ya va ko rini se ku avoida va surprise swa antswa hi kunguhata hi plana so that hi ta kota ku ri hi kuma vana hi nkarhi loyi hi nga ready hi nkarhi loyi hi nga tiyimisela hi nkarhi loyi hi nga na swa le mandleni ku hi kota ku va nyika tidyondzo leti va ti nidaku leti ti nga ta endla ku va hluvuka va va slightly better than hina. Secondly, the only contraceptive leyi nga hava failure rate i abstinence, and for teenagers that's my advice. I abstinence. Contraceptives ti nga va ti ri na ti-side effects but ku hava contraceptive leyi endlaku munhu ku a va infertile, meaning ku leyi endlaku munhu ku a nga ha koti ku kuma vana, ku va ku ri na something else lexi endlaku a nga koti ku kuma n'wana but not the contraceptive. Loko u yi sungurile ivi u yi tshika ku hava contraceptive leyi yi nga endlaku ku u nga koti ku kuma n'wana. Sterilization u endla hi ku a wa ha lavi ku kuma vana permanently whether u munhu wa xinuna kumbe wa xisati, and would advise ku vavanuna loko vana mi vona ku muti wu ringene va endla vasectomy. Loko va endle vasectomy at least va ta swi tiva ku 20 years down the line loko va tshamile va languse tihuku ku halo a nga ta fika ku va ri wepapo wa mehe. Va pfumela vavanuna vona ku yi endla dokodela? Va ta ze va pfumela. Va ta ze va pfumela hi ku a ni ri let's take this loko munhu wa xisati loko nsati wakwe a vabya in such a way ya ku let's say u na vabya mbilu swi risk ku n'wi endla anesthetic, then loko a rhandza nsati wa yehe then let him take the responsibility ya ku limita family size. Ku na van'wani especially ku hala makaya Limpopo, a lot of women va na vabya mbilu so hi lava ku va na n'wana 1 or 2 because pregnancy ka vona is a very risky business. They can die just by being pregnant. So va kuma 1 or 2 ya vana then he plead na vavanuna ku famba mi ya pfala so that mani lava nga koti ku va pregnant hi ku to put that person under anesthetic just ku sterilizer, it's risky, she can lose her life there. Wow, dokodela se ai hunze timinete ta mune se kutani website leyi nakambe www.hwcw.co.za kumbe ni vulanga sa mdolo ngombe nga vula ku answer ngombe ni vula ku mi vule so hi ndlela leyi mi nge ni phinda nakambe in'we mi nga tolovela ku hlaya dokodela. Okay, www.hwcw.co.za eka vayingiseri lava vhela va laka vuxokoxoko bya ku tiva na dokodela va kumeka kwini, and a hi si nomboro ta dokodela lalwani a hi ti si leswi swi endlaka mhaka swa ku ri visika website yaleyani kambe ke mi ta kota ku kuma vuxokoxoko byo tala hi ndlela leyi. Xikongomelo ku ri mhaka swa ku ri hi kota ku dyondzisa rixaka hi ndlela leyo hi ku va nyika dyondzo ta muxaka lowuwani leti hakunene vhele tshembaka na ku pfumela ku ri swa mi pfuna swinene ngopfu, kambe ku ya hi leswi hi vonaka ti-response ta n'wina vhele ka mhaka ya loko se hi hambanile hi ndlela leyiwani swi komba ku ri hakunene mi le ku tsakeleni comments ta n'wina ti komba ku ri hakunene mi va ku mi tsakeleni. 203 ku fika sweswiwani lava nga hi languta dokodela 445 lava nga kombela ku tsakela 554 swin'wana na swin'wana swi ku ta tanihi hi ndlela yaleyo swi loko hi hetela niwani ku nga si ba 12 o'clock navusiku hi ta va hi ri na kumeka ma 4000 views eka video leyiwani, kambe hi kombela ku khomeriwa loko nkarhi wun'wanyana maybe ku va na swin'wana swi fanga swi tsematsema mhaka ya network a ku ri swin'wana swi nga handle ka vulawuri bya hina, kambe hi karhi swi tsakela leswaku ri mi tisela mhaka ya vuhaxi lebyiwani
hi ndlela leyi hlayiseka yi va ka yi ri na vutihlamuleri ndzeni ndlela kambe ke hi fike hi va hi poyela hi network laha na laha kambe swi tikomba konge hi famba ka nkarhi swi fika swi tshamiseka hi ndlela leyi dokotela hi hlangana vhiki ri taka kambe hi languta yini hi languta mhaka yin'wanyana futhi la ku yi hlaya vhiki hinkwaro la ku yi twisisa loko mi tala hi vhiki ri taka mi ta ni tiva kahle sexually transmitted infections hi languta mhaka leyi ya ti-STIs ka vhiki leri taka hi nkarhi lowu fanaka ku ta ku ra mune hosi a yi mi katekisi dokotela ni ta hina yi hlaya buku leya Genesa no mi hlaya mi twisisa mi hlaya na Matthew chapter 1 inkomo swinene inkomo hi swona vhele Afrika-Dzonga hi ndlela leyiwani vhele hlangana eka vhiki ri taka nkarhi lowu fanaka hi ndlela leyo vhele fambisa sweswo Dr Mbokota kambe ka hi khensa swinene ngopfu nkarhi lowu va hi nyikaka wona va ri vanhu va busy kambe ka va kota ku talanwani va hi nyika dyondzo leti va hi nyikaka vhele siku na siku ha khensa hi hlangana vhiki ri taka nkarhi lowu fanaka vhele ri peace love and happiness kusuka ka mina Mnyamatsi Ngqeche vakula nkonzo hi hlangana mindzuku eka yona kwa phaphama 5 to 9 eka Munghana Lonene FM 89.4 ku fika ka 3.2 MHz FM hey tada inkomo